Kublay yang pribara mentasi mangi baca ni perlak nyimot bandai syagawe kasinang badan syagani kathai sara kata kadai kasinang mapu hakaba iwe na ki perlak jangi I beturian manroy indai kasi kentiu krim naga benta kalian sendang jangi te ini dai maduk scam bu ini iwe dai badang di kawai ru mentasi kadai kasi yo sara hakaba kinangwan yo nongwan hat bat kinangwan desa kamtam na kasnang mapu iwan bande hang ne hayo sora mentasi te mentahi kumne kin lai panjenga no ya kawai na pedengani yo kata kadai ka basa mapu hakaba sibun kibrio naga sinang mapu da umblai na nong steng ban kuwe kisnang ba marjan jongka iwan ban yadi Nabi ada sibhar. Jadi sanriu. Baret. Sanriu spa. Leu so ayu ni. Steng. Konorem. Konapem. Sakulaya. Hai, mentasi renduk ini ki perlak tiba nak senang mapu. Hang ne staranti ha ka bangin lek sa senang mapu. Ha ka dia tho jong I badang I we nak ki perlak joi. Ti mentah pai kini ki par senang jong ka senang mapu.
Ini di Parlok Barim jungi. Ini ki old student Kadai hai. Tim tahu ni usok ngiyok nak kini hi. Ane nanti udah usok nyamtra. Kadau long batiang haba ni usok bapu lapau nam keleng-keleng hang teh usok ra bagi wende. Udah usok bawan ra nak keleng-keleng ki ni ki than nong kendong ki badan talawer kasnong sora. Tim mentang ini asyakmat ngin sapet iya tuai kuai part ba ngin sekendo ang ni hakan ti ka jingga ka jongi ban le chakas dong mau pu boleh syuan. Mentang apa yang kena kasih nong mapu, bat ini Parlok badai kasih kita kori mentasi, bat kasih kalian kan tanya dari lasai. Ini dari badang spektorian, Wanroy, di Parlok jengi, bah hiji biarlah iwan lang, por biarlah, por nak sekolah sara. Terus kita akan ten pepin ai badang, jaga cingkrang ke jopin, mentah di penduduk demi mentah kasih. Saya kemudian di Parlok barok wilayawan lang, tam ini iba Justin kalau ya ram resmi, bagi kalau pelajor resmi, bagi iba skam berwarna tentu wilayawan lang ne bagi sengaja astana cibun bagi Parlok barok, nggak ikut lagi di barok kesemas masuk, bagi hak ni kasih itu dari kasih ke bahrau nggak dari cibun, nah udah kecing jarap jupi hak di kediang kemon bagi kambar jadi Happy Wedding Day.